Vážený pane ministře, dámy a pánové, dobrý den. Já jsem velmi rád, že jsem mohl po několikáté navštívit vaši krásnou zemi. Počitувани дами и господа, ви благодарам за збора, благодарам господина министра. Много ми е драго, što već po nekoliko pati uspевам да посетам вашата земя. Chtěl bych úvodem ocenit pokrok, který Republika Severní Makedonie udělala na své cestě do euroatlantických struktur. Jsem velmi rád, že velmi brzy bude český parlament hlasovat o ratifikaci dohody o vašem vstupu do Severoatlantické aliance a věřím, že i na cestě evropské integrace tento rok uděláme společně pro vaši zemi velký pokrok. Драго ми е што Република Северна Македонија успела на патот во незините северноатлантски интеграции. Се надевам дека чешкиот парламент во што е можно побрз рок ќе го ратификува договорот за ќе ратификува членството на Република Северна Македонија во НАТО и се надевам дека ќе понатаму ќе продолжиме со напредокот кон интеграциите во Европската унија. Hlavním tématem dneška je samozřejmě podpis dohody o spolupráci a podpoře vašich bezpečnostních složek. Já bych chtěl říci, že to není ad hoc věc. My jako Česká republika pomáháme pravidelně vašim policistům a bezpečnostním složkám a od roku 2016 se jedná o částku kolem 4 milionů euro, kterou Česká republika věnovala na rozvoj sil a prostředků makedonských bezpečnostních sborů. Иако денешната тема е подпишувањето на договорот за донација, би сакал да потенцирам дека ова не е ад хок ситуација. Република Чешка од 2016 година на вашата земја и донираше вредност од прилика 4 милиони евра и да уверувам дека оваа поддршка и соработка ќе продолжи понатаму. A současně bych chtěl všechny ujistit, že v té spolupráci nekončíme a plánujeme takto vaše bezpečnostní složky podporovat i do budoucna. Pokládáme to za nejlepší způsob, jak společně bojovat proti těm fenoménům, jako je ilegální migrace, ale nejen to, organizovaný zločin, obchod s drogami. To jsou všechno věci, které nás společně trápí a my jsme připraveni vám v té těžké práci, kterou vaše bezpečnostní složky odvádí, pomáhat a toto je konkrétní důkaz. Сметаме дека ова е конкретен доказ за помошта на вашите безбедностни структури. Сметаме дека ова е најдобар начин да се помогне во сузбивањето на борбата со организираниот криминал, трговијата со органи и сите други проблеми со кои се соочуваме. Па затоа би сакал уште да го уверам дека нашата помош и поддршка ќе продолжи. A ta pomoc a spolupráce není jenom v rovině finanční, ale jak všichni dobře víte, Česká republika má na vašem území relativně velký kontingent policistů, kteří slouží na vašich hranicích a my společně s panem ministrem poté, co skončí tato tisková konference, tak se přesouváme právě do místa působení našich policistů, abychom jim společně poděkovali za tu práci, kterou tam odvádí. Како што знаете, нашата поддршка не е само финансиска, веќе повеќе години имаме тука представници на чешки полициски контингент, кој што токму со господинот министер по завршувањето на оваа пресконференција ќе го посетиме за да им се заблагодариме за нивната досегашна работа. Takže ještě jednou chci poděkovat za výbornou spolupráci, chci vás ujistit, že Česká republika je přítel Severní Makedonie, vždy budeme stát po vaší straně a budeme vám pomáhat, abychom společně naplnili vaše ambice, jak směrem k alianci, tak směrem k Evropské unii, ale také směrem k větší bezpečnosti vaší země. Накрая би сакал уште еднаш да се заблагодарам, сакам да потенцирам дека Република Чешка е навистина пријател на Република Северна Македонија, која што ќе помага на нејзиниот пат кон членство во Алијансата, во Европската унија, но и во подобрувањето на безбедноста на нашата земја.